ngai thatu zong te chibai le vekule October ni somni pakua sang ni somni panga ania khovel boina chanchin tharlang sar zualte hilo ngai thaliangu US Congress a Democrats le Republican member ten funding chungchanga inremna an nei thilo wanga Sorkar shutdown chu nimin kha ani somni le pariatna ani toa anram chanchina Sorkar shutdown reiberdottu ani toa party panite hi he thil thlanchana anin puton bok Sorkar na thokom na Paul Lianber American Federation of Government Employees chuan Democrats lam chu inhnuk niama funding chungchanga Republican ruam manna siam chu pompui turin an ngena Sorkar chu na thokthaya siam thoi atul to ti an soi Sorkar na thokte hian karliam ta tangkhan an lo apumin an la thei to lova House Speaker Mike Johnson chuan sipai te point tun kara hian lo an la thei don empty soi thei ani to lo ti atar langani Department of Agriculture chuan Supplemental Nutrition Assistant Program in sum anei to lo wangin November ni khata tangin ei tur chom dol na pek thin po an pe thei to don lo ti asoi America mi pui makta duai somli chuang chuan ei tur an leina tura SNAP atanga puina andong thina ni Democrats lamhian kumsang ni somni panga kum topa top tur Affordable Care Act nuaya chiangai na thiamna siam chu chunjom zel turin an phuta hemi nuaya hian America mi makta duai somni chuang te chu Obamacare Health Insurance Plan a subsidy pe kan ni Republican lam chuan funding resolution pass phot nuwa SCA tax credit chu ngai tu ho an du thung American Federation of Governmental Employees President Everett Kelly chuan Sorkar shutdown chu tu tan ma hlok na le hne na channa ani lo ti in mi puitin an tuara sumdong te din hmuna ti chia mi puiten Sorkara rin na an hlo pha ni atia political party pahni te chu an thil du chiang takin an soya thil poimo soi ho tur po in shutdown chu ti top thuai angai photani ti in a soi Cameroon President thar thlanna neya President nilai kumsom kwale pahni mi Paul Biya chu atam sarina turin thlantlin le ani khowelaram khat President ni thei upaber ani bok in thlan hi October ni som pahni khan nei ania Constitutional Council chuan thotan ni khan in thlan result puangin Paul Biya hian vote la atanga za somnga pathum point paruk hmuwa President tan thlan non ani ti apuang akhingpui ep tu Paul candidate Chiroma Bakari chuan za somthum panga point pakhat pakua amu ve bok result puan ma hian ep tu te chuan in thlan result digle langtlang an phuti soin nor an hoi hota nor hoi hotna boina chuaka mi palian thibok President Biya akhingpui Bakari chuan an party nan chu dana tangin in thlana hian achak ni in alo soilo ka boina chuaka thi te chu security force te ka hlum ni in atar langani kumsom ko le pahni mi Biya hian kumsang kha zakwa somria le pahnia Cameroon President Masaber aban nuin thunei na hi achanga kumsang ni pariat khan President Trump chel theizat siam chu ti topin President tan thlanchun zom ani ta zelani President Trump hi kumsari ania wangin a Trump amhan zo me uchuan kumza anhai to don leani Myanmar Sorkar chuan thlakwa liam ta chungin online kamain namhnoi dan lova an rama lut ramdang mi sing khada seng to Ministry of Information in Nimina Tarlan danin October ni somni pasari thengkhan China le Thailand nena online scam kai noya be puyan thak na mi sing kha za som pakwa man ni to in anjinga mi sang ko zathum somli chu an ma ni ramlama thon kirani to bok midang an la sen te po thon kirna tur boi pui me ka ni bokani sipai Sorkara thupuang tu Major General Zomin tun chuan ram ria scam network lian tak kalpuyani chungchanga sipai Sorkar do dal tu nambil pol Karen National Union chu apua KNU chu Thailand le Myanmar in Rina Scam Center lian KK Park siam phal saka apua ramhan tirna man le security an pe ka wangin KNU shoi tu te hian sumlama hlok na an telani atiani heti la hian KNU Foreign Affairs ho tu sotoni chuan sipai Sorkar pu na chu phain sipai lamzo khian kum tam tak an hlok na turin an lo ti to ramdang ten an ngai vena an nor hnuwa midang pu tur an chong chop mai ni in asoi ve thungani Israel chuan Gaza Stripa Israel Defense Force thunun na bial chunga Hamas ayo te chu Israel miman thito te ruangzong turalu aphal saka October ni kwa atanga man tan Gaza Stripa inka hai puana tura in remna an siama
Hamas sian Israel mi an man thito ruang somni pariat te chu Israel kuta ahlan vek turani ti ani ruang som pathum hi an la hlan kim lova anomna an chiang to lo ni nan soi Israel chuan pathian nia Red Cross le Egypt team te chu Israel te thunun na bial chunga ruang zon na an tho aphal sak nuwa thotan ni khan Hamas ayo te po an telve aphal sak le ari Hamas ayo hi ruang omna nia siat ko mu tur chawa an lu phal sak ani thuan soi Israel hian ruang zon na hian thok ve reng bokani inka haipuan nuwa in remna an siamangin Hamas sian October ni sari sang ni somni pathuma Israel an beituma an man nungdamala ommi somni te chu achu atoa anni ba ka anni man zinga thi mi somni pariat zinga ruang sompanga po an hlan to bok Hamas chuan ruang then khat chu anomna an hriat to lo thuan soya hetila hian Israel chuan in remna kalpui zel tur chuan Israel mi ruang an kol te chu hlan kimvek turin aphut reng thungani US President Donald Trump chuan Gaza tlo atum thu Time magazine in akom na soilanga US Secretary of State Marco Rubio chuan karliam ta ninga ni to khan Israel tlo turin Tel Aviv thlengin Israel US Ambassador Mike Huckabee chuan alodong songani Rubio hian Israel thua soina Gaza International Stabilization Force zinga Israelin arilrem te chau antel tur thu soin Hamas te chu Gaza relbol zel tura antel ve arem lo tur thua soilang bokani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza International Mission nei tura ruam hanna Israelin US pampuina hnuaya phalna apek te chau antel ve tur thua puang zara tin Israel hian Gaza ral thuam chelekna ti topa Hamas ten an ral thum an tun malo chuan Gaza strip a tundin le na na tho ani lo tur thua tarlang bokani inka haina manani nuwa Hamas ho kuta Israel mitang thito somni pariat zinga ruang som panga lai lak let lo som pathum lai lak let lo lani in karliam ta zirtom ni khan ruang pahni dang Israel kuta hlan let an nilea nimin khan Israel mitang ruang pakhat mu chu bel chu Red Cross kaltlangin Israel kuta hlan anile ta ni Gaza peacekeeping mission a Turkey military tilve na tur chungchanga in biakna kalpui chanani thu Turkey Foreign Ministry chuan AFP ne na ashila heti line Israel chuan International Force zinga Turkey telve hi du lo burin Prime Minister Netanyahu phei chuan red line ani tur thu soin Turkey eroin Gaza ceasefire agreement a guarantor ani ve chuan lamin peacekeeping mission a telve atumru hle Turkey President Erdogan chuan Israelin inka hai palzutin Gaza ceasefire agreement ati chiat a hlau thon luata Israelin inka hai azom theinan ral thuam lam thlenga shek na pek arot hialani Arab ram te chuan inka hai na thuthlung zam chu anpom rualin Gaza rel bolna PA kuta taturin thilan norve thungani Gaza official te chuan leilama bom thak puak lo te then fai na thok turin kumsom ni atanga somthum thlenga ngai tur thu tar langin Gaza strip chu minefield darsar le hlawm tak ani thu antar langbok Israel Channel 12 chuan Hamas ho tenel zinga za somruk te chu lati chiat lo anni thu antar langa Sky News investigation board sai chuan Gaza stripa Israel thunun biala tangin Hamas te dolet le tudaya nor chuak turin Palestine militia pali in ma anlak mek thu alo tar langa heng pol te hi Ashraf al-Mansi Fatah affiliated clan leader Rami Khels Hossam al-Astal le Yasser Abu Sabab ten asang thewin an hawani Hamas te point Israel ne na in thlunzom pol te hi an vai khom ve mek bokani tun cholni khan Kurdistan Workers Party PKK chuan Turkey an fighter zongjong te chu Iraq marlama media defense area lama lak chu vek an ni thu puang zara heng pol te hian an malak na hi Project New Gaza ti in an vuah nge ani India in US tang oil tam tham taka leita record ating hial India hian lulu han chu aviawin Russia dorluing ngar ma se Russian company lian ber panni Rosneft le Lukoil te asang sun tak si wang pon yang chu US atang Dr. Barney somni pasari aringot khan barrel nuai singa le sangli alea hei hi record atlinga Russia atanga alak lu zat nena khai khinin
za somli zeta thling India ne na shal tamber ero Russia alan ri thung Indian April atanga September chunga Russia atanga lak lu po za zela pariat point pali inat la niamani hemi hun chung hian India rama oil thlifim tu te chuan Middle East le US atangin tam tham tak an la lu ta Indian company te hian US in asang son chu an chuan lamania Russia atanga lak lu chu ti tleman tumani White House tu puang tu point kumato meu chuan Indian Russia atangin ti thamalei to lowang atiani kha Rosneft atang phei chuan Indian company te hian lei antum to lo shim ni in soyania Reliance company point order thar an siam to lo ba ka an buksa po an cancel ni in soyani bok soituangin India tana sumdon na mun lian ber chu US hiania trade deal chungchanga po anin rem hnaya anin rem thei chuan tarif po aniam sotang US po hian India ati changam lova India laka tarif laksan phei chu ep2 te tan chuan Trump beina an chotui ber ani ve ani USA President Donald Trump chuan US Department of Defense chu Department of War ti na minga thlaka Donald Trump Sorkar hi Sorkar masa anglo takin ngai dan danglam tak nein thil aron thlak danglam na sa hlea remna le muan na hi chakna manga thlen thei ani ti in US military hi khovela pha omlo tura chakle liana siam du ania atra masa po USA in anlo da that wangwang to nuclear ral thuam aron ti changlung le veka man thei renga ready na siama sipai budget na sataka ti pungin khovela la ngai lo space for department na siam tharaboka second drama po US military chu mi pa taka tur thildang boi puilova in dole mel ma ne tura in ready rengle chutiang mentality chu nei reng turina tia chumi konga pui tur chuan miro rum tak sipai ral do thin piti hexet chu defense secretary aruata ti chuan Joe Biden an huaya US Defense Department in transgender ringot aboi pui chu ron thiat ngalim transgender du sakna le akai noi reng anti to veka nimin mai po khan US Navy Deputy Medical Director for Transgender Healthcare patil chu an ban le patil chuan ban le mi mai ni Donald Trump chun indo kanin ready reng turania defense lowin veng ringot tur kanilo vadau tur po in kan chak tok turani Department of Defense si atok lo Department of War ti ani turani atia Defense Secretary Petty Hexet point USA hi UK atanga independent an mu nu lok sang khan jasari somrial le pakwa khan George Washington chuan Department of War hi adin ania kumtam tak chumi chuan kalpuya Department of War ani line Indonesian zonga ne tu kan niveka Department of Defense ani le nuwa ero Indolian tham tak a ne na kan chang to ngai lo Vietnam War te Korean War a te po ne na kan chang to lo ti in ne na an chan char thin na Department of War ti an ni le chu tha ati thua soya USA hian kumza somnga chung Department of War ti an lo man to nuwa sangkha zakwa somli le pasari khan Department of Defense ti an ni le ani Department of War Secretary Piti Hexet chuan US military a warrior at host ti nun kan tuma work in mun achang to lo ti na soi India po hian Defense Minister aya War Minister Navy ila athazo kangem Trump Sorkar noya US military kal chodan hi atha kan ti nge Joe Biden ate noya an kalanga transgender flag te US military muna zarle general le sipai officer tuai nei lekha afu kan ti zok le Operation Rising Lion lotlin na thuruk mei chia mai mo lo ni Khovela intelligence nei thaber chu Israel ti la tu man soi sual min ti kherlowang manatang toin Israel hian phuba an la du emo thil ti tum an nei ani to chuan an tum an thel ngai lo sangkha zakwa somsari le pahnia German ko pui Munica Israeli athletics som pakhat chuang Palestinian helhovin an that ngot mai po kha Israel Mossad hovin athat tu te zong kha pakhat te in khovel mun sanga an biru chu an that zo de uvekani kha tun hai maya Iran le Israel beina Operation Rising Lion a po hian Israel hian an tumram an thello hleya Iran ho tu lok apiang an that ngau maya an nuclear thuruk engkim an trezel boxi an du huna Iran ho tu ber Ayatollah Khamenei po an that theitian puanga ma se kha em chu Donald Trump an tha aphal lo awang chawin an that talowani heti khopa Israel in Iran
kho chunga an du an ti the mai kha thil dang wang ani lo an tho ho na that wang le an intelligence that lutuk wang ania Iran kho pui kiang loka drone headquarter te an lo siama Iran thil pei mo mun le an ho tu te omna piang an chat thei bok si he operation rising layona hian a lo hlin na atana pei mo ber pakhat chu tu na ya hriat ania chu meichia le kalo nia an sang hero kan ti lo thei lawang Iran le Israel an in kap tak mai kha chu Iran po an mang ang hlea engtin nge Israel te hian an hun pei mo le mi pei mo omna an hriat chata an ron tha an ti chiat ngau thei ti an ngai tua an jinga spy anum nge in an hre si tunge ti an hre thei si lo an buai hlea ti chuan ram mi pui te hna mirin hlelom an hriat engemaw an hmu chuan report ngal turin hriat tir na le ngen na te an ti chuak thul rin hlel mi tam takan mana tha hial po an nei ani ti chuan Iran's intelligence agency chuan spy an hriat chua pakhat chu meichia ania tiran khopuya a chetla hrin a an hriat chua meu chuan USB2 bomber ang main alo bibo dai to ani he spy bon takhi tu nge ani le Catherine Perez sakdam ni in French journalist le analyze ania kumni kalta khan Irana spy turina luta ti chuan Iran ram chung changa in tablutin operation rising lion lotlin na mi poimo tak alo ni chhota ni Catherine hi French a Jewish chung ko alo pianga Muslim pasala ania Muslima ain peya a pasal hi London University a akalaya tonani ama hi train that ani pialama hian a hoisin a mel po tha a fingin a smart bokani a fin awang hian Iran teang meichia da hniam tu le an security agency te chu abum fai vekani a pasal nen hian sangni som palia anin thena sangni som pasari khan Russian television station RT tan journalist angina thok phoda ti chuan Iran ram shroi tulok pui te chu a hnim nai chho zela an ho tu bar Ayatollah Khamenei te former Quds Force commander Soleimani le Iran president Thita Ibrahim Raisi te chu hunman pui theiani report a chuan Ayatollah Khamenei ngei point ama hnuaya writer amang to nge Iran state media tan ziak tu hial ani mana spy ani ti an hriat chua vele hian Khamenei hian a website atangin Catherine thu zia le chanchin kim a delete ngal vekani Catherine in hatho poimo ber chu Islamic Revolutionary Guard Corps tenen anin kung kai na hi ania Iran thuruk tam tak a hriat thei pha ta ti chuan Israel force a thuruk te chu a hril ta zela ama information pe ka tang hian Israel hian Iranian commanders installation le scientist te an tha thei pha ta nge ani an soidan tak phei chuan Iran general le mi poimo te angai zong dera ti chuan an thuruk a hriat saka chu Israel hena a hril ta thin ani Iran president hlui chuan Mossad beitura kan mi poimo ber chu Mossad alo ni renga ti in Catherine chungchang hi soi chuak hiala operation rising layona hian Israel hian spy somni ngot Irana antira chungzinga tholok ber pakhat chu meichia Catherine hi ani Iran chuan heng ho chet na hi one of the biggest intelligence breach in ERT in an soi ve bokani Israel ramlam han hoile thung taila Golan Heights anti fortune hi Bible chuan Deuteronomy bungli changsom li le pathuma kan mu hi ani tin Malaysia thla te tan pathian in apek ani ti kan hre theianga Joshua bungsom ni chang re ta hian khoming ani thu kan mulea Manase namrama basan rama Golan khuwa ti ani le bungsom ni pakhat chang saria hian Levi nam te ne na pek ani thu kan mulea harmon tlang dunga ania tlang sang tak phei chu ani lem om love Israel tha te khovel ram sanga no dar an lo ni khan khung lai ram khu kum sang ni chung je Sorkar sangin an lo op zur zut to independent an puan le meu khachuan ramzim te ani to chu po Palestine tenen in phel turin Ibeno Khan alarel sakzuya atira pathian apek ram zong hi juda te hian claim le don phei se chuan tunlaya Syria ram le Jordan ram te khu atel de upek zo kang man kum khan tuna America President Donald Trump hian Golan Heights tlang ram zim te Israel ram het atana apom puita kha thil mak vak ani mi alo chuba ka het lang atang hian Israel ram alang war maya Israel thunwaya aom hi atul tak zetani indo pui masale pani na
chauvel kha chuan heng lai gulan hei nuai phai zol ram hi thale ram ro le lungchang hmun mai ani hloma tui tlin na du hmun om zeu zewa chung chuan thosi ati tam maya tu tan ma hanom na tlak tak ani lo indo pui pani na hun lai khan Europe rama juda te na sataka ti nom na ni in Hitler Sorkar phei chuan aman khoma damdoi hlawm pui an chin nan ahman mai ba ka alop pui in athat buai maya Europe rama tangin juda te chu a thei an tlan chuaka indo lai ani bok nen juda te tlan lu na ram te chu German sipai te chuan an nei in anom zui zela pathian nam thlan ni lo ngat se chuan an nam khu an boral vek to nge yang an mani ram nge ya po arab nam ten an do dal ngat chungin tlem te an pem lu le thei sa mani Israel ten tuna an ram khu din thar le an tum lai sang khan zakwa som thum pakwa October thla vel khan helai golan nuai phai zola hian zan thim tham noya motor lian pathum an ron khal lu ta chung motor te chuan Israel Independent Sual tu Paul Hagana sipai som thum lek le thing zai nge mo zat an ron phur lu ta ni an han che sanga khowar main sipai ral ben buk le barit pani an sa zo man veka atuk le zana chuan generator khol nen an ri thum vet to hetiang hian juda te chuan an ram nei le tur hian bul an lo tran le ta ni kumsang kha zakwa somruk pasaria te kha chuan helai hun kitbuts dan an ti hi khopa ngai takani to a thaliar lung te chu an thiar khoma rora le balu a chantirin in sakna nan mang veka chirduma tuitling te chu an sa kanga malaria thlen tu thosi te chu an terem vek boka ser thum le thlai dang chingin artui tamchi makta thoi telin an vul dur to ani ama a thale ram ro khuwa an han din nana ti chi po a lang lo kha golan hei chatang chuan Syria sipai te chuan chil thli ta du aduin an ron clear thla thina ama a thale ram ro mai ram sing nuam le hmun moi tak alo ni ta chulom pui na niom fasan hian Russia siam lai pui mangin an ron kap le dur mai thin Israel te pathian in ala in san lo golan tlang pui mo dan hi soidoni la atam ngotang sangkha zakwa somruk pasari ni rukin dodon po khan Israel sipai Joyce Levari le ho te somni le khian helai huna hian ralan venga golan tlang atang chuan Syria sipai te chuan lai pui hian an ron chuka le dur rina jun ni ruk sangkha zakwa somruk pasari ania Josi chuan golan tlang chu han thlir chowa akhat to kin Syria lai pui mu hi aron thlok ri fura kitbuts huna chuan aron tlapuak le dur thin hetiang ani fo wang hian helai huna cheng mi pui nu naw tom him na tur leinoya bangkar thalu tuk an siam veka rik rum thil alo thlen chuan nu naw ral kap theilo chin chu an bi bo diak mai thin chutia machine gun vuana Josi Levari an tlang lam athlir chho lai chuan tlang chuan noi atanga Russia siam teng paruk lo chuk mek hi amuta thut maya metar jasari leka nai atang chuan an ron kap ta zot maya Josi mangang lu tuk chuan a ho te chu a han aw tuara chutia mangang taka nom lai chuan Syria sipai som kwa lai hian ho chungin an ron char stranta a heavy machine gun keng sipai som ni lai mai hian an ron thlop boka huit muna chuan thui tak an ron bokwak to hi lo ni ani sipai som ni lektan chuan teng paruk le sipai za chuang lo ma chon chu azamam ngotang Joyce chuan a machine gun chuan full automatic tak mek hian alo clear char maya Syria sipai then khat chu an han thal phaka ma se an tam ne boka an ron ho phei dura Josi mangang chuan an sipai hmun puilam han bia thilom dan shilin silai mu thon bel wat turin han ngen ringota ron thon bel thei poni se hunom to lo Josi le ho te chuan thei top tak mewin an lo kap chara Josi an atialom heti laya ka thin lunga lo lang chu kan pi pu te pathian in thil mak manga alo pui thinanga puina mak danglam tak chu pathian ne na khan deal ri ruta a tim chutian lo kap char chung chuan Syria army te chuan hoi sen choin an ron ton zela teng tela chuan machine gun mu ti vel te chu lungte thila lo vom tluk le khian an ngai mai sia kitbuch huit mun chu an ron chil phei bu maya ma se Joyce Levaria silai mu a chuan tracer an ti silai mu kaldan riat na silai mu eng thei an bua te chuan huit na ro te chu atikang ta a Josi chuan chu tiang han mu chuan a silai a chuan tracer lir mai chu voin an tlir le zoya huit mun chu akang ta lu maya Syria sipai te chuan an rifle an pai loka an tlan cheta duai mai ni an teng petrol bur te chu meal chuan a hliau ta zoi maya
teng te po chu an tol kir lo thei ta lo teng pakhat man mo lutuk chu lui kor pakhata hian atluzang thal ta hut maya an pia deuh bianas luite a hian teng pakhat chu atlusai sirbu mai boka teng pakhat la chuan zolkin laya hnim zinga lungpui nge cher chor hi asua nung tol theilo malam pan thei bok si lo hian atang reng mai boka sipai somni lek chuan Russia siam teng pathum ngot an man chu anita der maya voi khat pogolan tlanga tho hian Israel sipai tlem te hian zan thlaeng hnoya Syria thlona tum hun vati chia sakhian tuma an lo phim khurin an lo veng na sangang maya ra pu bom hian lo kam chek chuk mai hi lo ni chem tenen muang chang hian ra pu bom zong chungin an kal chet maya chuti lai chuan chum aron jing mup maya thlaeng po chu aron him ta khup maya chuti rwal chuan thlibing na deuh mai hi aron tle ta chiam mai ani tuma chu chan thei po anom lo leya an bok phek thlopa an ngak taringot mai ani tlitle han re meu chuan thla po aron eng le ta war maya thaler vai butkara main ra pu bom an kam zong chu alo lang fil ta fur maya ol samte in an kal zunga Syria thlona sipai pol ten aruk te a thlona tum mun an lo siama chuan valutin Russia siamin do thlona then kha chu apat pui mo deuh athlon an thlon te a an hal puak zit al ta zoi maya Syria sipai tlitle wanga biru ho an lo chuale meu chuan khuwa lo tlai zo ta an thlona kang almek alum to ka tanga thlir mai lo chu ti thei an nei to lo hetang hian tun lai thleng hian Israel chunga khuan thil ma khela thleng fo mai ani man kum lokhan America chuan an palai mun pui Jerusalem an suan lut phei to a Jerusalem American consulate po embassy nen an chhun fin felta anu loka Israel parliament chuan Israel ramte chu juda te ram bilani thu danang takin an pass le ta boka hemin hu hian America president Donald Trump chuan Golan Heights po Israel rambung ani Trump puinan ming azia nan le ta mi mai ani khovel muslim mi pui mak ta duai sang khal le zariat lai te tan chuan fa fu dolang ak an nge yang han doron chiam don che an ne thei chuang bok si lo khovel to phun chu soi thei hara lali su lo kal le hun turero Israel te chunga thil thleng dan atang khuan arin sia thei ruak ani thei pui kung nen te khin an nia thei pui na chu achor no me ka achor no mai ni to lovin an ha te chu atril le don hial te po ani thei nimin mai khan Donald Trump le Netanyahu te chuan Gaza boina chin feldan tur point som ni an duan chua chuan puang zarta a he an thu pui som ni jinga pakhat chu Gaza strip din thar ani huna Hamas member reng an tel ve lovang ti hiani hei hi Hamas hian pomharsa antidon mange an ramazim si tu tenen ma hanin pheltham hi ani mol lawani Palestine tana thei top chu tu Arab ramzau puin an hual khupa atu te ma khuan Palestine te tana ram han sa thak phal anom le chuang mi lawamole